Svi znamo koja je razlika između običnog i profesionalnog e-maila, naročito kad je riječ o nekoj ponudi usluga ili proizvoda. Ako niste skloni lijepom dizajnu, ideje možete pronaći u Canvi. Kako vam se čini ovaj predložak? Pokušajmo ga kreirati u Googlovim alatima. Otvorimo jedan prazan Google Docs dokument. Promijenimo postavke stranice u bez stranica. Odaberimo skicu e-poruke. Primjećujemo da smo dobili više prostora na papiru. Sad u dio ispod zaglavlja ubacimo tablicu s jednom ćelijom. Rastegnimo je prema dolje i u ovu ćeliju ubacimo novu tablicu s jednim stupcem i 4 redka. Ubacimo tekst i primijenimo odgovarajuća formatiranja. I naš profesionalni mail je spreman za slanje. Za slanje koristite ovaj gumb. Ukoliko želite izmijeniti neke stvari u ovom mailu ili ga pretvoriti u predložak, to možete uraditi iz Gmaila. Više informacija o tome možete pronaći u ovom videu. Želite li još ovakvih trikova? Pretplatite se, lajkajte ili nam pišite.